А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть лишь раз его доводилось всем тем, кто проходили. Eşke. Короче, sen özün жалгыш эткенсиң, а? Моның бардығын өзің жалғыз жасайсың бе? Эми жасашкан балдар бар фирмада. Нормально жасайсың, а? Жалгыз иштеш кыйын да билесиң. Бұны кафелерге дана жасай бересің бе? Заказ берген жерге апарып жасап бере бересиң. Ушул өлкө биз менен иштеш. Биз сен тынчтыгын карап беребиз. А сен бизге бизнесиңдин 30%ын бересиң. Мұның қанша сом, 14 000 сомдон. Сен де арзан екен, мына Вешойда 20 000 деп отты да мұнчы. Сен ошо 30%ын бересиң. Неге 30% берем? Себеби биз бул жерде киришет этпейбиз, мына территория полностью бизге барат. Анда мен милицияга чалам да. Неге мени чалып жатасың? Жөн эле чалам. Эркек болсоң ка? Неге чалбайт экен? Чалам мына. Тезирээк кетип калабыз болсо. Чалам. Мына мен сага чалбайт. Козелдың сен. Ооба, мен козелмун. Козел дейм. Козел экен, а? Козел келдің бе? Жүрек кетті козел. Алатам мына милицияга. Козел. Козелсың сен. Козел. Козел. Атың кем? Канболот атым. Қанболат козел. А есть под Оренбургом фонтанчик с черным дельфином. И в жизни видеть